Juga sego dhewe, aja puwa-puwa ya. Mesti perkelileran ngono kae. Bareng ngono ki mejikome ditutup, mari keleburan apa? Cak. Lah iya. Cak semede pas akeh. Lah iya. Ndek iki ra mau tutup Senin Makrim kapok. Nek maling nanti cek nenek. Ngene, Anake. anake sapa jenenge? Cepet. Cepet. Pokoknya dintek nih, jikuk sakarep pokoknya dintek nih ya. Setuju? Bar piye? Sak minyak jaga nang ngepet. Iya ya tak koni. Sak tutup masjid cekku. Cek, entoknya jopo, gak oleh ning jero. Jeket ini dhuwure. Ana lon. Nah. Nah, ngono. Ya senate mon. Piye, Pak? Bisa. Wih, dilatih Om Black. Iya lho. Gak nemi iki lho. Dinda Ratu ya. Sudah ada anu. Bunda Ratu. Bilang apa karo Mas Riko? Emang oleh becek Mas Riko rek. Mas Riko becek oleh mie. Nduk Vika wis mampu rong. Ampun. Om Black mamburi pisan ya. Cek tanya anak aku. Aja bohong dosa. Tenang. Tenang ya. Terus. Cak tak masuk susu cak tak masuk ke sini. Wih, disanding Mas Ropingi. Aku golek minyak. Ini gini. Golek. Iki dicampur apaan biasanya? Dicampur Om, besokne. Soalnya kabeh. Besokne alon-alon. Dan kan dikene-kene sik anune. Oh enak aja, berdoa sih, Tuman. Udah sik. Masih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bapaknya. barik lana fima razaqtana Razaqtana. amin. Wakina. Wakina. Akina. Ada Mana amin. benar amin. Ini suntak kafe. Heeh. Panas lagi kau alon ya. Ini lagu siapa? Masiku. Mas Riko. Yang becek mah. Lah becek mang. Becek. Entaknya ya. Acarmu siapa? Acarmu siapa? Masiku. Mas Riko. Riko mana? Pemenangnya balik yang aku teman-teman. Kalah harus yang selalu ada ya. Kalau harus yang selalu ada. Bebas lagi. Aja bebas aku. Piye piye piye. Aja bebas aku. Adi mam ndang. Ndang di mana? Panas loh. Makrim dilawuh apa ora bro aku. Ora ngecek aku. Tak boleh aneh ya. Ya. Belain lo ya. Tak cek iki. Dilawuh apa.